You Oppong come many agreement the and is any the Okasa. Papa we were friends of Becasa power. Opposition so far so don't know. My ma wakwaba and found Ghana and same TVGH so what friend me Addo searching. Ebusiafo Omanhene ya wadu boache and an abedwafo and the omo asegu NPP for so anya sem kito akra. Omo say omo boy I NPP party no opposition no mo nya tumi na do from radio so omo tumi kasa. Ohene ba boama na ohene ba ya wadu boache na ohene ba boama mo aso ede egu NPP communicators ne so anya sempeto akora anya communicators ne mpo NPP phone penifo na ne enti omo so gu omo su na ne se eye na anu budget NDC fo ko ready e na honorable Addo Oppong Nkrumah former information minister and works and housing omo efreno ebisano say after budget no or obi Ghana for any sunti no on chilem ye ben pa na esi e wo budget ni mu e na ode na nisu ade hu etudwa honorable Addo Oppong Nkrumah say NPP form budget na 250 million and this omo increase no 290 million nanado the size of government na Ghana for kasa NDC for the dida said nanado the size of government also and mpo nanado is 320 billion NDC for almost omo increase no almost the 2.7 billion and akwakoto parliament house Flagstaff house NPP budget in 250 billion need you buy you correct figures no more 290 billion now if I need him Akwala oku school when we cry so them say 290 I was also saying 250 and I'm able no correct budget ben 250 I tisu we are it will go do 290 apart from the fact the budget na could do 290 no go 290 ni more baby on this secretary di na question we am show baby Omanhene catch office of government machinery na 320 million Ghana cedis I no crowd the bro ya bo nyunti a press conference TIM and comfort to abeti no and na okwohwe wa sika show ye 2.7 billion ya kokan ya Minia Felix kwachifo so say says can enyen omomo de na GBC ne GN for na sese no ye yi omina ba Omanhene akachi eno ntina omo budget no cost Minia Felix asem na nyen no kre esan say abra o maka so makate ministries are me kan o parliament say nye no kre na sa aka no ana yakomasika ye de ma ministries no o mo de akɔhye baabi wo budget ni mu nti ye nkate bibia no Felix Korea no original na so ka kire me say onye no kre yakate ni na ti yakate ni na ne de adan na wo say eno na hye Jubilee House no say nyankopon pa otontoma number 2 simple no kre a we use GBC for budget now we national security for budget ni free now we other agencies ni free mo e ka 1 billion it is 1 billion no then am dey almost dey research 50 million ye dey research 20 million ye dey ye friend say ye dey to niema e Jubilee House or 78 million ye dey government communication did I say You Oppong come many agreement the and is any the Okasa. Papa we were friends of Becasa power. Opposition so far so don't know. Ti yamia da Roma. Say na mo na ye juma. Wo. Ah. Say na me ye juma. Sansan for cry fire bre. Na say te wo ko say shi ko kan bo fon ko a. Ene de mulusu ye de obeka twi wa ha. Ye de na say de ye friend e benya no. Miracles aboaje no to mala na ye adwuma sese wo frɛ ejoma na WhatsApp me dia no pɛ no ano pɛ dia ma Omanhene ma aka fa sa state-owned enterprise yes state-owned enterprise nya papa na do bo se oji bebe nyina oji ma state-owned enterprise yes fa mo bre bia ama oji ma mo dwuma no ma in 2023 ho no na oye de o mo de ka over 140 billion state-owned na sika ya ji ade ma omo se mo fa mo omo institutions no bra e ma omo ntimi nya faso am say o yi gi hok
Eventually no. Another because afraid yes omo post profit kakra e cannot grab be 2 billion omo ti ama be 2 billion. Hwe obi a waye adwuma ohini bosome so se obenya mfaso wonya mfaso CEO akatu abum ye tua deputy CEO akatu a oje nya agro e ho ntete ho enti no se aba fani so fosu kwache just say ono nko 78 million billion no hwade odeye and honorable ko job Nkrumah eche no owie no and Omanhene mo asoja gu omo sesenya me na atua moka IPP fu do omo yetu no na sa party de aside omo ba omo beboa Ghana fo no emu ni pay na yetu no emu panifu na yetu no si eba beto abemu wo from so person no omo ye discussion na wo TikTok de obetia ne I'm bigger than TikTok. I don't want to talk on TikTok. I don't want to come on live. I don't want people to insult me. So we already also communicate here. Comment section as we do them. NPP for arrogant. Just say, dear homo. To me radio station on we be a kasa a yomo dianka. Eso muna yenti aro. NPP for the one day. Dabi. Obeko TV3 na omu din sem hu because omo kabrofo. Akọ GH1 omo kabrofo akọ Joy News ho no omo kabrofo na me nti ase kyese adenti na brofo nkwa na mo pese mo kan oman mu ye maame mo omo ton ne ma wo dwom omo ton spare parts wo magazine so ame wo aboso kan ye maame mo ton banche na brode wo kejetia na ye fa de say makola na de ade no omo na ese Ghana no abatu bedu esomonsa omo na economy na ekura omo mo ko dina parliament house na mo aka brofo enfaso ni so brofo ti say NPP fo no mo se mo na mo ye offense super majority because mo ka brofo NDC fo no hu brofo kan NDC fo no mo twi no mo ka no omo de kire nsem yie same jam fitumi ko radio so e ko ka brofo be 1 hour 1 minute or the 1 hour be catch you at the match in Ghana for because in Ghana for yen kasa yen local dialect no enye brofo ye twi NPP for the court ye judges ye lawyers for the judges na lawyers na ye politics eno mo nde amokwa mo anwe ye kura se ka mo wudwe kura na bibro so and then amotesa mo abetena so aye ne ma papa say NDC abanye ndom abeya omo abeye sent ama Ghana e de mpa na omampani dada mahama 2016 office odija Ghana so na Dubai obetua necessary teachers alawa or in fact of adwumayefo esin aban bi eyi akwan ye interchange etua mo fra school fees eye bibia so nei NPP aban ho abon Ghana fo because they think say Ghana NPP fo edisika ni na ye propaganda NDC fo eye wotwi mu ka kire Ghana fo etom trim Captain Smart ko dina onuati data wo no kon ho na se Abranti oti American Kelvin Taylor kantria ene na ekọ Ghana full team na NPP fo no omo power no akotena Joy FM TV3 kambrofo na enmonde na mo as mo ko opposition na yetem mani na ye bra ye na ye bre ti ko mo opposition na mo akon me temi mfa me ho na mabe campaign dia mamu unni subai mu NPP fo untumi movement TV na untumi TV no mutu de bi omo ye complain na ye friend NPP fo mpo ye pomo ni omo akasa omo mba eno monde mu na moto blof mu twa blof ni ngwa pampan so na mo we wo parliament house no mo koso mu opposition no mo koso kan blof na tete mfa mu nkosi aga me ma me onte blof mame oton lazy okomakola kofa lazy na lazy ne boy ye den aba na opoba onkoto because okoto ohun faso bia wo so ba se mo ba na mo be chire nsem mu o covid by say na say na si nti munya botale maye e wo twi mu aye ma me fo na mo ton ade no beti as because me say ma me fo na papa fo na yan uncles na yan aunties na mo ofie no mo di dranketenkete no omo no mo control economy no mo de some go parliament house mo de some ano mo iskala mo try e de budget mo de maye ade no de mo ntwa mo hundi mfima mo guest na mo mpnafo penufu ho e no mo ti o mamu se hu kwa na mudi di yan na mo pa NPP party a mo ba mo bo oman Ghana ehiafo na mo brofo party no mo betena so mo ye mo niam atroka na NDC fo yo mo ni mo left from mo right aba betu mo opposition kwa mo yan kwa ba mo bro ho basan so akobi mo
ene de mugu TikTok amo ye kan na ba omia kan na ba omia no. Yenti ensema ye koso.